Estava à meia-noite. Vadia miso. Papano. Nobo sing mi hopi gente a comentar kumi a cambia hopi e aya ei. Mi ta un tiki dessa ponta ku e nota bata experiência de cambio de vida ku a mi ta bata sonha de je. Mi ta bata spera de un dia história nan de vida radical pa conta ora mi vai cas. Mi apontra a Deus de como mi nota sinti remarcavelmente diferente e su contesta ta bata bom abin aqui pa cambia bo vida of vida pa cambia bo vida of vida de outro não? Ouch. Imediatamente me reconoce como a minha inteira experiência aqui for de uma perspectiva egocêntrico. Decidido para acabar com meu egoísmo, me abenta me meta na personal, tenho e sushi e a começar a enfocar riba e muchanan. E viaje missioneiro é assim ame com nos nenhum nota huérfano, passando a Deus a adoptar-nos tur. Lo menos laga boso maneira huérfano, ela bisa, me ta regressar cerca boso. E como parte de sua família, nos está invitado para colaborar com a missão para proclamar sua boa notícia de esperança e salvação. Para vir um adventista voluntário, ou por baixo na Adventist Volunteer Service na adventistvolunteers.org of Vivid Faith, vividfaith.com. Para meio de boa ofrenda de promessa of regular, também vou por ajuda sostener o ministério de mais de 400 famílias na missioneiro rond mundo. Laga nos podemos decidir último e Deus promete. Estava à meia-noite. Lufthansa, vuelo 758, acaba de chegar a Chennai, Índia. Minha barra fora de avião com esse sentimento estranho de estar completamente miso. Para prometer de minha vida, me senti de maneira huérfano. Tudo o que estava a conhecer para mim estava um mundo leu. Parada em linha não sem final de imigração, camina é único gente não que tapar-se a mim, pronto lo vai hotel de 5 estrelas ou for reunião de negócio, me estava a pensar se me toma a decisão correta. E pensamento que me nota pertence a não estava a passar de minha mente. Com meu passaporte stempel, minha baia bogo e left para me guardar arriba minha maleta não. Mientras me trabalho lá no aeroporto com erco, me senti caliente, sufocante. Tudo está bom. Depois, de dia nós tomamos um trem de noite para ir a minha casa falso para o seguinte 8 lunas. Orfanatório. Sem dúvida, é o lugar mais apropriado para minha vida nova sem minha família. Hopi gente a comentar como a cambia hopi e aya ei. Me ta um tiki dessa ponta que eu não estava uma experiência de cambio de vida que a mim estava a sonha de je. Me estava a espera de um dia história nan de vida radical para conta ora mi vai cas. Me apontra a Deus de como mi nota sinti remarcavelmente diferente e su contesta tabata bom abin aqui para cambia bo vida of vida de outro não? Ouch. Imediatamente me reconoce como a minha inteira experiência aqui for de uma perspectiva egocêntrico. Decidido para acabar com meu egoísmo, me abenta me meta na personal, tenho e sushi e a começar a enfocar riba e muchanan.
E viaje misionero assinami con nos new nota huérfano. Pasando a Dios a adoptarnos tur. Lo menos laga boso manera huérfano en la visa. Ni ta regresa cerca boso. Y como parte de su familia, nos está invitada para colaborar con la misión para proclamar su buena noticia de esperanza y salvación. Para vir adventista voluntário, ou por bij na Adventist Volunteer Service na adventistvolunteers.org of Vivid Faith, vividfaith.com. Para meio de boa ofrenda de promessa of regular, também vou por ajuda sostener o ministério de mais de 400 famílias na missioneiro rond mundo. Laga nos podemos decidir último e Deus promete. Sabbath meia-noite, Lufthansa vuelo 758 acaba de chegar a Chennai, Índia. The Lamb was crucified, the cross that nails his bleeding side. The promise
sinanggot na presente kinang. Nos trabajo de adoración. Bitali sa Salmong 21 di 1-7. Jadi bisa apa kinang? Ok. Aqui natin bisabo ko, O Senhor, demo força, Rei lo goza, y cuanto Él lo regocija, demos salvación. Bon adune el deseo de su corazón, y no a ningue e petición de su lepnang. Pasung botabay conte ku e bendicionan de costan bon. Bota pone un corona de oro fini riba su cabeza. Él ha pedido vida, bo adune ese. Vida largo, para siempre y siempre. Su gloria ta grande, dordibo, salvación. Esplendor y majestad, bota pone riba je. Basumra, bota hasi e bendicionan, ba siempre. Bota llene con gozo de presencia. Último, basumra, rey ta confia den Señor, do de misericordia de Altísimo. El no guardo movi. Amen. Amen. Abo nostra canta dislogia, este bisabo kinanang cantica número 10. Cantica 10. Tata Santo, Senhor de amor, nos clavo danke, nos bota de mocas ave mainta, e a mesma maneira como aqui a parte da escola, nós que pedimos também para dirigir o culto divino, a voz e nós nada, o Espírito Papai através de nós. Nós te pedimos isso aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosotros canta cantica 260. Cantica 260.
Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. You're looking so beautiful down there. I wish you could see yourself. We're happy to have you all here worshiping with us this morning. God is good, isn't he? And all the time, God is good. Sometimes I say God is great. Amen. We're happy to have everyone here this morning. You are welcome in this place. You're not, even if you are visiting with us, you are not among strangers, but you are with the family of God. Welcome. We want to welcome those that are worshiping with us online. We are so happy to have you each Sabbath. Continue to worship God with us. And even though we cannot see you, one day, by the grace of God, we will meet on the other side of Jordan. We have some special persons, and all of us are special. Don't feel? But they are visiting with us today. We have a number of friends from Holland. Could you just wave to the brethren? TV fam, right. Welcome, and we are happy that you are in the house of God with us today. We have brethren from Meisenberg. Just wave amen. We are happy to have you also. And we have, is there any other visitor? Any other friends? There's a name, Alden from Louis, something like that. Lenora. Could you wave if you're here? Okay, wave, man, wave. We're happy to have you. Amen. We welcome you. And for members who are here every week, welcome. Is there any other friends visiting with us today? Could you just wave? Just wave. That's all you have to do. Just wave. Wave back, brethren. Amen. We are happy to have you all here today. We're going to sing Smile a While, because I see some faces. We don't see any smile on those faces. We are in the house of God, and we are to be happy people praising the Lord. And so we're going to sing Smile a While. Put on your best smile, shake hands with each other, and feel happy in God's house. You know that song? Smile a while and give your face a rest. Sing it. Start to sing. Smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. Then shake. Come on, brother, get up and shake hands. Nearby and smile and smile and smile. We're going to do it one more time. Could you all stand, please? Could you all stand? One more time, we're going to sing, and we want you to shake and smile. It's a beautiful song. Amen. Smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. And sing hands with those nearby. Welcome, everyone. God bless you. Have a blessed Sabbath, and I hope when you leave here, you will leave here with a new experience, closer walk with God. You know, one good thing about our church, the Seventh-day Adventist Church, is that once you are a member of the worldwide church. And today we want to read our second reading from Sister Milagros Pope, who migrated to Holland with her husband and children some years ago. Last week we did the first reading. Now we will perform the second reading. There's a motion for the church to approve the transfer of our sister Milagros Pope from the Asile Church to the Hoogvliet Church in the Netherlands. Is there a motion that we accept this proposal?
Is it seconded? It was seconded. All those who are in favor, please do so by raising your right hand. Amen. All those who are contrary, by the same sign. No one is against. It has been carried. Thank you. Before Brother Mutual comes, it would not have been justified if I did not welcome back Sister Barbara. She was not well. She was in the hospital, and God has protected her. God has spared her life, and she's back with us this Sabbath worshiping. Sister Barbara, could you just wave? To God be the glory, great things he has done. Ahora en el momento, muchos eran vendilanti para tener una historia. Tú joven eran vendilanti para tener una historia. At this moment, I'm going to read the text for the offering found in 1 Chronicles 29, and I'll read verse 29. Something not right here. 1 Chronicles 29, verse 9. Right. Then the people rejoiced, for they that offered willingly, because with perfect art they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. At this time, we invite the deacons to come forward and take up the tithes and offering.
Okay. Let's stand for the reading of the word. Our scripture reading today will be taken from Luke chapter 11, and we'll read verse 1. Luke chapter 11, verse 1. St. Luke 11, verse 1. Just read it. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Here ended a portion of God's holy word. We're going to kneel reverently in prayer as Brother Mutwell will pray for us. No obstante que está en el cielo, buen nombre sea santificado. Señor, nos agradecemos inmensamente que nos tú aquí presente, también adoramos de espíritu y verdad. Nos te pedimos, Señor, le mandamos en justicia, de manera aquí, corrección aquí, para llegar al trono, para perdonarnos pecados, y así, Señor, que nos pasa el vencedor, riba tentación, cuando nos cada uno tenemos con él, y de manera, porque de verdad, para perseverar hasta el fin. Nos te pedimos, Señor, y estamos tan mal, a otro, robado de recuperar, de dar salud. Y estamos en una situación, hopi, ferfelo, cual que está trampando el inimigo en su final, que de toda manera, para el evangelio aquí, para nosotros es verdad. Pero la palabra nunca lo falla, porque el Santo Espíritu nos de esa de como de verdad, para salvación y también vida eterna, y también vida eterna es tan cual como se viene arrepentimiento. También, Señor, vigila el diezmo y ofrenda aquí nana, sobre saque en lo cual ayuda el evangelio, camina con pastor y general no llega para es verdad. Y momento aquí, Señor, nos te pedimos Edson, que tú te presentar la palabra, ¿no? La capacidad espiritual que es de esa aquí, para divo, nos va a conocimiento de lo cual nos salvación también vida eterna, y así, Señor, nos carácter ahora transformado, pues un divo, y de manera aquí, que nos prepara, que ahora viene del nombre del cielo, nos recibimos, nosotros junto cubo de ecaña celestial. Tú le que nos te pide, de nombre de Jesús.
Amen. Nostro llama brother Edson Bini, è anziano di Babroquet. We want to say welcome to our speaker for today, Brother Edson Felicia, who is an elder at the Barbuquet Church. Y esa que Edson lo dice es palabra ng guarda bien de Dios. He is the one that will deliver the word from God today. Panoskaduhan niya salvación de mi vida eterna de Cristo Jesús. As we all know, salvation comes through life from Jesus Christ. Y el momento lo es palabra de Dios. Hermano, buen día. Brethren, good day. Feliz Sabat. A happy Sabbath. É privilégio para mim haver uma inta. It's a privilege for me today Para importa que não e compartilhar a palavra de Deus com a igreja de Cher Asile. to be here to share the word of God with the Asile Church. Pastora pediu-me para apresentar tema tocante de reavivamento. The pastor have asked me to present a topic on revival. Então, eu ainda mas escolhe o tema aqui para nos vai papel tocante de reavivamento. And this morning I chose this topic that is on revival. Nosso título de tema já ainda está intitulado Sina, hasi, orashon. Our title for the message this morning is Teach Us to Pray. Luna passada, Last month, nang pediu-me para me apresentar tema tocante de orashon. they asked me to present a topic on prayer, Mas bien é orashon de nos tata. more so on our Father's prayer, the Lord's Prayer. Então, riba é dia mas sinta, então, pensa, And on that day, I sat and thought, então, me está apontando me mes, and I was asking myself, de como Jesus usa exatamente a palavra ng ei, why did Jesus use precisely those words in the Lord's Prayer? pasinha e discípulo lang a si orashon. To teach the disciples to pray. Então, tem cita de book de Ellen G. White, And we have in a cite from Sister White, tem book la oración, in the book, The Prayer, capítulo 30, the Lord's Prayer, chapter 30, esta dice lo siguiente. she said the following. It reads, you can read it on the screen with me. Our Savior twice gave the Lord's Prayer the first time. Que Jesucristo a ofrecer dos vezes oración de nos tata. E promete To the multitude, the first time it was to the multitude in the Sermon on the Mount, e promete tata na multitud riba na sermão de monte. and the second, a few months later, to the disciples alone. Andali dos vezes tata na discípulo lang nang so algún luna nang después. They had been away from their Lord for a short time, Nanda bata for de Dios pa rato cortico. and when they returned, they found him absorbed in communion with his Father, E ora na bim back na anya den comunión ku etata. as if he did not perceive their presence. Como si fuera ku no a riparar na presencia. He continued to pray aloud. Ela continua rezando na voz alto. His face radiated a heavenly glow. Su cara taba dati brillo celestial. He seemed to be in the very presence of the invisible, Taba data partes que taba data presencia de Jesus invisível. and there was a living power in his words, E taba dati poder vivo de su palabra na. as if he was talking to God. Na hora estaba data conversando com Jesus, com Deus. Mas aqui na Ellen G. White apresenta algo mais para nós compreender com o cenário estava data. Here we see the pen of inspiration presenting a scene of how it actually was. Ora ko discípulo lang apunta Jesus pa siya nang hasi orasyon. When the disciples asked Jesus to teach them to pray. No está cambiando. Vai seguir na slide, mami?
No está cambiando. ¿Está cambiando, mami? ¿No está cambiando? Mientras tanto que técnico no está proyectando pantalla. As they are trying to get the problem solved, the quotation continues to read. Lo siguiente. It says as follows: the hearts of the attentive disciples were deeply moved. El corazón de discípulos lang atento aguardo comoví profundamente. They had noticed how often he spent long hours in solitude. Ela não anota com quanto frequência estava passa hora nang largo den soledad. He spent his days helping the crowds that gathered around him. Ela usa seu tempo ajudando estanco estava reunir rondo de je. Okay, the disciples had finally understood E discípulo nang finalmente a compreender that there was an intimate relationship between their hours of prayer and the power of their words and deeds. Kutaba tem relação íntimo de hora nang di oração e poder de sua palavra nang e sua ação. Now, as they listened to his pleas, Awoko nang tata escucha na sua súplica nang their hearts were filled with reverence nang coração aguardo llena com reverência and humility. e humildade. And when Jesus stopped praying, E ora Jesus a stop di reza they exclaimed with deep conviction of their immense personal need. nang a exclamar com convicção profundo de dan gran necessidade. Lord, teach us to pray. Senhor, ensina-nos com reza. Aqui na Ellen G. White dá uma descrição. Here we see Sister White giving a testimony. Kiko estava datando o cenário. What was the scene? Na hora e discípulo lang avisa Senhor para sianang hasi orashon. When the disciples asked Jesus to teach them to pray. Então nós agora o espírito de profecia simplesmente tá luz chiquito. And we know that the spirit of prophecy is only the lesser light Kuta tira luz, ribe luz grande. that shed light on the greater light. Então pensei nós estamos lendo em Lucas capítulo 11 versículo 1. And that's why we would read in Luke chapter 11 verse 1 Eta bisa lo siguiente. that says the following. Aqui na nós está comprovado que o espírito de profecia tá bisa mesmo coisa com a Bíblia. And here we can see how the spirit of prophecy aligns with the Bible. Eta bisa e asocio de It says, and it came to pass que estava tá hasi orashon na lugar. that as he was praying in a certain place, E ora que ela acaba, and when he had ceased, de seus discípulos lang abise, one of his disciples said unto him, Senhor, ensina-nos hasi orashon. Lord, teach us to pray, Mescos que Juan também assim a seu discípulo lang. as John also taught his disciples. Versículo 2 tá bisa, And verse 2 says, ela bisa nang, and he said unto them, ora vos tá hasi orashon, when ye pray, bisa nos tata. say, Our Father. Então Mateus tá revela algo mais And Matthew reveals something more que Lucas não tá papi tocando de. that we don't find in the book of Luke. Mateus tá bisa também, Matthew says also, ela bisa na não hasi oração maneira hipócrita nang. he added, do not pray like the hypocrites. Não queda repetir palavra nang vano. Don't repeat vain words. Então Mateus tá descrevendo ora And Matthew describes it as, eta trau entrada he makes an introduction pa edrenta de oração de nos tata. to go into the Lord's Prayer. Então oração que nos tá. And this is a prayer that we all know. Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13 tá bisa. Matthew chapter 6 verse 9 says, Hasi oração asina aqui anto. pray in this manner. Nos tata kuta na cielo. Our Father which art in heaven, Bon nombre seja santificado. hallowed be thy name. Kubo reino bing.
Your kingdom come. Kubo voluntat so de na terra mes cos na cielo. Your will be done on earth as it is in heaven. Dura nos ave nos pang di cada dia. Give us this day our daily bread. E perdona nos debenang. And forgive our debts Mes cos nos a perdona nos debedonang. as we forgive our debtors. E no hiba nos den tentacion. And lead us not into temptation, Mas libra nos for di e malvado. but deliver us from evil. Praticamente, Basically, ora na pedimos para me apresentar e parte de oração aqui. when they asked me to present this part of the prayer, the Lord's Maneira Prayer, avisado anteriormente, as I told you a while ago, me está apontando a mim mesmo I was asking myself, de como Jesus usa exatamente a palavra nan aqui. why did Jesus use precisely these words Ora e discípulo lang apuntre tur entusiasma si a nos hasi oração. when the disciples were all excited and asked him to teach us to pray? E ebi aqui Jesus está repetir para de 2 And Jesus repeated for the second time e oração de nos tata. the Lord's Prayer. Ora Jesus bisa cos B, When Jesus tells us something one time, e acaba é importante. it's already important. Se repetir 2 If he had to repeat this a second time, é sumamente importante. it means it's very important. Então me está apontando Deus de como assim não fazer oração de forma aqui. And I asked God, why did you teach them to pray in this manner? Então Espírito de Deus avisame, And the Spirit of God said to me, Edson, Edson, começa a conta. Edson, começa a conta. Edson, start by counting. Eu vou mostrar de como avisa começa a conta. Now you may ask, why did he say start counting? Então vamos começar assim aqui. And I began like this. Nós está cuta na cielo, Our Father which is in heaven, 1. 1. Bom nome seja santificar, 2. Your name be sanctified. 2. Cubo reino Bini, 3. Your kingdom come. 3. Cubo voluntad soso na terra, mes cos na cielo, 4. That your will be done as in heaven as on earth. Number 4. Duna nos pang de cada dia, 5. Give us this day our daily bread. Number 5. E perdona nos debe, mes cos nos perdona nos debe donan, And 6. forgive our debts as we forgive our debtors. Number 6. E no hiba nos den tentacion, mas libra nos de malvado, 7. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. That's number 7. Ora ma kami conte cosa aqui. And when I counted these, Me di Kiko, I said to myself, what? e oração de nos tata por guardo parti na 7 pida. Our Lord's Prayer can be divided in 7 parts. Do corda bom dem Bible, but bem a 7 igreja, Remember in the Bible, in Revelation, we find 7 churches, 7 trompet, 7 trumpets, 7 sello, 7 seals, 7 igreja. 7 churches. Bible tá aí na 7. The Bible is filled with 7s. Então me tava apontando me mes, And I was asking myself, que a oração de nos tata, the Lord's Prayer, que simplesmente tá para casualidade e tá partir na 7. is it just on a casual basis that we find it divided in 7 parts? Então é assim, nós sabemos estudar hoje ainda. And this is what we're going to be studying this morning. Nós sabemos estudar é 7 partes na dia oração. We will look at the 7 parts of the Lord's Prayer Então para nós por mirar, so that we can see com a experiência de 7 partes na dia oração aqui, how the effect of these 7 parts are, também para nós por hasi oração com poder. how it will lead us to pray with power. Ora me começar com a primeira parte, When I began with the first point que tá bisa nós tata que tá na cielo, that says, Our Father which is in heaven, Jesus avisa nós tata. Jesus said, Our Father. Quando se avisa nós tata, So if he says, Our Father, mesmo coisa que te tata de Jesus, just as he is the Father of Jesus, eta nós tata também. he's also our Father. Que me outra palavra, In other words, Jesus avisando nós Jesus is telling us que nós mestre imitar a vida de Jesus. that we have to imitate the life of Christ. Para sombra agora nós tá Cristo, Because Christ, nós tá Cristo, we are Christ, so nós tá cristiano, because we are Christians, então Deus tá nós tata. and God is our Father. Que nós temos que imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. So we have to imitate the Father of our Lord Jesus. Então Mateus 6 versículo 8 te avisa, And Matthew chapter 6 verse 9 says,
Pensei, não sei a mes cos kunang pa sombra boso tata saki ko boso ting mester prome ko boso pidi. That's why don't pray like the hypocrites, because your Father knows ahead of time what your needs are. Mesmo cos ko nos maior dan saki ko nos ting mester. It's just like our parents know what we need. Dio e tata tambe saki ko nos ting mester. Our Father, Heavenly Father, also knows what we need. E saki ko ta nos necesidad nang. He knows what our needs are. Anto une necesidad nang ko nos ting. And one of our needs is Génesis capítulo 22 versículo 14. Genesis chapter 22 verse 14. Nos acorda que o ser humano peca. Remember, the human race sinned. Anto nos ata de gran necesidad. And we fell in a great necessity, need. Anto Isaac ta puntra su tata. And Isaac asked his father, Unda e lamchi pa e sacrificio ta. where is the lamb of the sacrifice? Anto na versículo 14, And in verse 14, Abraham ta contesta. Abraham answers. Anto tabisa. And he said, Anto Abraham ayama el lugar Señor lo provee. and Abraham called that place, the Lord will provide, Manera ta guardo bisate dia jawe. as it is called up to this day. Anto praticamente bota mira tata tambe que tengo así provee pa su familia. And practically here you see a father providing for his family. Que ora orashon bisa nos tata kuta na cielo. When the prayer says, our Father who art in heaven, Ta e Dios kuta vai provee pa lo que nos timester. it is the God who will provide for what we need. Anto nos saco Dios a provee el amchi di Dios kuta kita picadi mundo And pa nos. we know that it was God the Father who provided the Lamb of God that will take away the sins of the world. Ta pensei ora por studia Jesu Cristo tambe. That's why when you study the life of Jesus, Nanta llama e tambe tata eterno. they call him also Eternal Father, Pa sombra e a provee su vida pa nos por guardo librar de picar. because he has provided his life so that we can be delivered from sin. Ta pensei ela llama su mes el amchi di Dios kuta kita picar di mundo. That's why he called himself the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Que me nos está mirando, So here we see de oración di nos tata, in our Lord's Prayer, eta combina, there's a combination. It combines, eta combina ku e prome fiesta it combines with, or it aligns with the first festival di e buki di Levitico capítulo 23. of the book of Leviticus chapter 23, Kuta e fiesta di Pascu. which is the Passover feast, the feast of the Passover. Sta bene di dos parti. And we go now to the second point, Kubo nombre sea santificar. that your name be sanctified. Mi pregunta ta, My question is, ora Cristo a muri na cruz, when Jesus died at the cross, el a santificar e nombre di tata? did he sanctify the name of the Father? Ora bolesa Juan capítulo 12, When you read John chapter 12, versículo 23 ku 24, verse 23 and 24, y Jesús a contesta nang bisando, and Jesus answered them, saying, e ora a llega pa e yu di gente guardo the glorificar. hour has come for the Son of Man to be glorified. Di verdad, mi tabisa boso, Verily, verily, I say unto you, si un pepita di trigo no cae de entera y muri, if a seed doesn't fall in the ground and die, eta queda su so, it will remain by itself. mas si e muri, But if it dies, eta duna hopi fruta. it will bear much fruit. Anto Juan 6:51 tabisa, And John 6:51 tells us, amita e pan bibu ku aba for di cielo. I am the living bread that came down from Si heaven. un gente come di e pan aqui, If any man eat of this bread, lo e biba pa sempre. that person will live forever. I e pan kumita duna And the bread that I have to give pa vida di e mundo for the life of the world tami carne. is my flesh, O sea, ta carne di elamchi. or it is the flesh of the lamb. De orba wak de Levitico 23, And when I look at Leviticus chapter 23, bota ve mira, e siguiente fiesta, you will see the following feast. ta e fiesta di pan sin zurdeig. It's the feast of the unleavened bread. So e Jesus di
e pão comida duna para o mundo tá mi carne. Because Jesus said, the bread that I will give for the world is my flesh, Ou seja, a carne de lamchi, which is the flesh of the Lamb. então ete lamchi de Deus que tá quita pecado do mundo. And he being the Lamb of God that taketh away the sins of the Então, world. e lamchi me tá sem pecar. And this lamb was without blemish. Então, zurdeig tá simbolizar pecar. And the unleavened bread represents sin. Então, outra palavra, agora nós mestre come e pão sem zurdeig. In other words, we had to eat the bread without leaven. Que vem outra palavra, Cristo sem pecar. In other words, Jesus without any sin. Outra palavra, é de duas fiestas. In other words, the second feast E também é de duas partes de oração. and the second part of the prayer Tá mostra shows us que é morto de Cristo, that at the death of Christ, ela santifica o nome de Deus. he did what? He glorified the name of his Father. Que é de duas partes de oração tá mostra é morto de lamchi. So the second part of this prayer tells us of the death of the Lamb. Ora vai de três partes de oração. And when we go to the third part of the prayer, Eta bisa kubo reino bing. it says that may your kingdom come. Ora vos studia parte kubo reino bing. When you study this part, your kingdom come. Beh, non sa mi prima parte cava, prima parte ta e vida di elamci. We saw the first part being the life of the Lamb. Di dos parti non sa mira è morto di elamci. The second part, we saw the death of the Lamb. E seguidamente che elamci tem quasi. And the third, what does the Lamb have to do? Seguidamente che elamci tem quasi después morto. Che elamci tem quasi. What's the second part the Lamb has to do? Che tem quasi? E tem lanta, to? It has to rise, as the brother said. Che palavra eta è resurrezione di elamci. In other words, he represents the resurrection of the body of Jesus Christ. Ora vorrei di tre parti di orazione da bisa kubo reino bing. And the third part of the prayer that says, may your kingdom come. Pensai Colossense 1:8 da bisa. That's why Colossense Colossians 1:18 says, eta tambe é cabeça de curva. he also is the head of the body, É igreja. the church. Eta é princípio de é primogênito nan de é morto nan. He is the principle of the dead, Pa é mes por vira tambe é hanha é primeiro lugar dentro dos. so that he can receive first place among all. Que me outra palavra é de três fiestas de Levítico 23. In other words, the third feast in Leviticus chapter 23 Ta é fiesta de primícia. is the feast of the first fruits. Então Pablo ta compara Jesus And Paul compares Jesus, com é primícia for de é morto nan. he compares him with the first fruits of those that died. Outra palavra, tá na é momento é reino aguardo estabelecer. In other words, it was at that time, that moment, the kingdom of God was established. Ellen te vai te bisa se Jesus lo afaya. Sister White tells us that if Jesus had failed, Enoch com Elias na mestra binha bau back. Enoch and Elijah would have to return back to earth. Que me outra palavra na hora Jesus a biba morir, ressuscitar como lamchi sem pecar. In other words, when Jesus died and resurrected as a lamb without sin, Pensei Pablo da bisa não tá predicando nada outro. that's why Paul said he's not going to preach anything else Com Cristo but Jesus e é crucificar. and him crucified. Não solamente crucificar, And not only him crucified, pero é também ressuscitar. but he also is the resurrection. Na é momento é reino abim. And it was at that moment that the kingdom of God came to earth. Pensei revelação da bisa regocijar o cielo And nan. that's why Revelation tells us, rejoice, O heavens, E posnanco da biba denje. and those who live dwell therein, Pasombra é inimigo agora tirabo. because the enemy has been cast down. Paso posanga vence pa motivo de sangue de lamchi. Because we have conquered through the blood of the Lamb. E que pensava para hopi anya praticamente para 33, 34 anos mais de oração de nós tata. I can say that for over 33, 34 years that I prayed the Father our Father's prayer. Nunca me não conta para mim. Nunca me não conta para mim. Oh, I've never counted before. Nós estamos seguindo o aco segundo nós seguimos conta com nanta sincronizar com Levítico capítulo And 23. we will see if we continue counting, if they will align with Leviticus chapter E 23. que pensava que o Bíblia tá will que tá dentro tem outro will. I want to let you know that the Bible is a wheel that enters another wheel. Por costa sincronizar conjuntamente. Everything fits as a puzzle together.
Que pensava é promessa ressurreição da simboliza é ressurreição de é cebada. The promise of the resurrection, Tá é cosecha de cebada. it's the harvest of the wheat. Me dá seguir, é de 4. And the fourth point, Como vontade sosode na terra, mescos com o cielo. that your will be done on earth as it is in heaven. De pergunta da Bira, essa aqui também está sincronizada com Levítico 23. And the question we can ask, does this align with Leviticus chapter 23? Vou perguntar a mim ainda, que coisa tem a ver com nós, Now Edson? you may ask me, what does these feasts have to do with us, Edson? Pessoal, nós também temos que viver a vida de Lamche. Because we also have to live the life of the Lamb. Nós também todo dia temos que morrer e morto de We Lamche. also every day has to die the death of the Lamb. Nós também todo dia temos que ressuscitar e ressurreição de Lamche. We also every day have to resurrect as the Lamb got up. Então, agora nós vamos de 4 partes de oração de nossa data. And now we are going to the fourth part of our Lord's Prayer. Pronto, lesa para mim? It says, Tem book la educación capítulo 9. It says in the book Education, chapter 9, true to his promise, the divine being, exalted in the heavenly courts, Segundo sua promessa, é divino exaltado em corte celestial, imparted something of his fullness to his earthly followers. ela parte algo de sua totalidade na sua seguidor na ribateira. His enthronement at the right hand of God was manifested by the outpouring of the Spirit upon his disciples. Escute bem, bom. Su entronamento na mão direita de Deus, aguardo manifestar dor de derramamento de Espírito riba su discípulo. Amen. Que outra palavra, In other words, ela gente vai estar avisando que não, Sister White tells us here na hora na Pentecostés Espírito Santo a cair ribe discípulo, that when on Pentecost the Holy Spirit fell on the disciples, estava da tapa sombra Jesus aguardo entronar it was because Jesus was enthroned den cielo. in heaven. Outra coisa sumamente interessante, ora vou estudar parte aqui. Now this is a very extremely important part when we study this, Pastor, mas Jesus vira sacerdote, because Jesus became our high priest segundo a ordem de Melquisedeque. according to the order of Melchizedek. Estava sacerdote plus rei. So he was a priest and a king. Então Pablo te explica que ele avisa e não vira sacerdote segundo a ordem de Levi, And Paul explains this well, saying that he did not become a priest according to the order of the Levites, pero ele vira sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. but he became a priest according to the order of Melchizedek, Estava sacerdote plus rei. who was a priest and a king. Agora vamos estudar aqui. When we look at this and study it in depth, Ele evita não estava oferecer sacrifício dentro do santuário ribateira, the Levites offered sacrifices in the earthly sanctuary, pero aí arriba não tem cielo, but above in the heavenly sanctuary, Deus a passa não por alto. God had passed on high, E ele escolhe outro ordem de sacerdócio. and he chose another order of priests E ele evita na nota da Sames. that the Levites didn't know nothing of. Na terceira igreja, de 1 Pedro 3:22 da Bisa, That's why we find in 1 Peter chapter 3 verse 22, quem está na mão direita de Deus, who is sitting at the right hand of God depois de subir no cielo, after having ascended to heaven. que é de 3 partes, é de 4 partes. The fourth part of the prayer Tem coisa muito interessante que não. has a very important side here, Eu não tenho tempo, me também explica alguma coisa como que nós está conhecendo de Bíblia, cava. where we don't have much time, but we'll try to explain it concisely, as we all have a knowledge of the Bible already. Ora Aaron aguardo ordenar como sacerdote, When Aaron was ordained as a high priest, e não aguardo ordenar su só como sumo sacerdote. he alone was not ordained as a high priest, not by himself. Ele aguardo ordenar junto com su yunang. He, together with his children, his sons, were ordained as priests.
Ora Cristo também aguardo ordenar, ora aguardo entronar, when Jesus was enthroned and ordained, e não aguardo ordenar su só. he was not ordained by himself. Ele aguardo ordenar também e junto com su yunang. He was ordained together with all his followers. Então, e yunang de Jesus Cristo, And the children of Jesus, nós vamos estava tata e discípulo. we can say that were his disciples. Ora Deus tá unge sacerdote, When God anoints a priest, e unção tá guardo e zeta tá guardo baixar riba sua cabeça. the oil will be poured out on his head, on that person's Então, head, eta corre riba sua barba, and it would run down all the way on the beard, cai riba sua panha, fall on his clothing, e ega tem na zom de sua pia, till the seam of his foot, para depois é cair na sua pia não. so it will land on the floor, just where he stands. Awo Jesus sabi sa nang okasyon, And Jesus told them on one occasion, no hura ni pa cielo, whatever you swear in heaven, no hura pa cielo, don't swear by heaven, ni pa terra, nor by earth, parce que cielo tá mi trono, because heaven is my throne, e terra tá e banki pa mi pone mi pia na riba che. and earth is my footstool. Que me outra palavra, ora Jesus aguardo ordenado em cielo, In other words, when Jesus was ordained in heaven, ele aguardo ordenar riba su trono, he was ordained on his throne, pero é zeta a corre, but the oil flow, cai ribe barba de Aaron, ribe barba de Melquisedec, it flowed on Aaron's beard and Melchizedek's beard. corre ribe panha, It flowed, continued to flow on their clothing, llega na zom, and it reached the hem of their e clothing, baixa na pia não. and it spread on their feet. Awo Bible ta bisa terra ta e banki pa su pia não. Now the Bible says that the earth is the footstool of God. Você quer se identificar? You know what that means? Que me ora Jesus aguardo ungido em cielo, When Jesus was anointed in heaven, e unção a passa bem abau pa su discípulo andambe. that anointing fell also on his disciples. Ta pese riba e dia e Pentecostes ba ribe discípulo nang riba terra. And that's why we saw the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost on the disciples. Que Deus a cambia e ordo sacerdotal e duna sacerdócio segundo e ordo de Melquisedec. Here we see Jesus changing the order of the priesthood and installed the priesthood according to Melchizedek, the order of Melchizedek. Tem roupa coisa que eu vou explicar over a parte aqui. There's much more to explain on this. Jesus queda 40 dias riba terra. Jesus remained 40 days on earth. Essa é coisa que você This is something we all know. Pero ahora vou analisar a Revelação 8 versículo 1. But when you analyze Revelation chapter 8 verse 1, Ita bisa aray na silêncio em cielo meia hora largo. it says that there was silence in heaven for half an hour. Meia hora largo tá 7.5 dia. Half an hour is roughly 7.5 days, 7.5 days. Kwen 40 plus 7.5 So 40 plus 7.5 tá vira 47.5. will become 47.5. Awo ora Israel a llega na Cerro Sinai. When Israel arrived at the foot of Mount Sinai, Moisés avisa nang aqui 3 dias Deus também bari ba Cerro Sinai. Moses said to them, within 3 days, God will descend at the foot of Sinai De candela. in a fire. Candela ribong cerro. A fire on a fire on a hill. Awo ebieu não sabia timbe. The old people say sometime, Mas subiriba e cabeça de cerro. I have ascended to the head of the mountain. Outra palavra na Pentecostes para te mira, In other words, on Pentecost you will see ku candela that fire abariba cabeça, came down on the head, não riba de cerro e aqui, not on a hill this time, pero e cabeça de cerro de discípulo. but it landed on the head of the disciples. Então se me conta ora 47.5 dias And if I count 47.5 days e põe 3 dias cerca, and put 3 days on top of that, eta vira 50.5 dias. it will become 50.5 days. Dia tá começa com 2 horas de escuridade. One day begins with 12 hours of darkness. Que me outra palavra depois é hora de escuridade, mainta tá abre. In other words, after the darkness, dawn will fall. Da PC Pentecostes cai mainta trempang ribe discípulo lang hora na data reuni. That's why Pentecost fell early in the morning on the disciples when they were
together. Ora Pablo está explicando over de coisa aqui. When Paul explains all of this, Pablo diz, você não chega na zero, você não chega na zero Sinai. Paul tells them, you have not arrived at Mount Sinai, Você não chega na zero Sion. but you have arrived at the heavenly mountain, Mount Zion. Zero Sion. Mount Zion, Caminho de Jesus a bordo entronar. where Jesus was anointed and enthroned. Então, ora ele a bordo entronar. And when he was enthroned, Ele manda Espírito Santo a bau para seus discípulos também. he sent the Holy Spirit to fall on the head of the disciples. Então, na momento aí, And it was in that moment que a vontade de Deus that the will of God a bordo assim na cielo, was as it was in heaven, Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus being the high priest after the order of Melchizedek tanto em cielo in heaven e também riba terra. and also on earth. Cristo é sumo sacerdote Jesus, the high priest, e su yunang e discípulo and his disciples, é sacerdote não. who were priests as well. Pensei a oração da bisa cubo vontade só de na cielo mescos com na terra. That's why we find the words in the prayer that your will be done in heaven as it is in earth, on earth. Você agora me estuda a Bíblia, me tá queda pasma e encantar. You know, sometimes when I study the Bible, I remain amazed So, nunca me mira coisa assim na perfeito ordem em cada outro. because I have never seen something so perfectly put together. Do tu dia me tá pondo me que mais tem de buga aqui. And every day I ask myself, what else is there to learn? Do tu mainta me tá landa entusiasmava me wa que mais tem paciência. And every morning I enthusiastically arise from my bed, looking forward to learn something that God has provided. Que me Espírito Santo com a barba cabeça de discípulo, In other words, the Holy Spirit who fell on the head of the disciples, como candela, riba na cabeça. fell as fire on their heads. Tava data imitação de lo que tomou lugar na Zero Sinai. It was an example of what was happening or what had happened on Mount Sinai. Então Pablo que é profeta, And Paul, who is a prophet, tá compreendendo aqui exatamente. he understood this perfectly. Então ele escreve aqui tem buku de Hebreu não. And he writes about it in the book of Hebrews, Pisando não que você não chega na Zero Sinai, telling them that they have not arrived at Mount Sinai, pero na Zero Sion. but they had arrived at Mount Zion. Amen. Nós estamos aí ponto número 4, a 5. We now will pass Diz um repasso. We'll pass on to the fifth point. Que é a primeira parte da vida de Elamchi. Summarizing, the first part that we saw of the prayer was the life of the Lamb. Nós está com na cielo da vida de Elamchi. In other words, our Father who is in heaven is the life of the Lamb. Como nome seja santificado é morto de Elamchi. That your name may be sanctified is the death of the Lamb. Me pode dizer é bautismo com água. And I can compare this to Jesus' baptism in water. Como reino bem That may your kingdom come da resurrecção de Elamchi. is the resurrection of the Lamb. Como vontade só na terra, mas coisas com na cielo, That your will be done in heaven as it is in earth da entronização de Elamchi. represents the enthronement of the Lamb. Dia Deus toma o trono de nos mente. When God becomes the one who sits on the throne of our minds, Nós também mira Pentecostes repetir em nosso tempo. that is when we will see Pentecost repeated in our time, Kuta é bautismo de candela. which represents the baptism of fire. Mas uma oro ta guardo lavar para com água. Oro ta guardo lavar para lugar com água. Gold is washed first before washing it with water, Então depois nada passar em candela and then they will pass it through the fire para o guardo purificar. in order for it to be purified. Essa revelação da Bíblia compra se caminho ouro refinado em candela. And that's why Revelation tells us to buy from me gold that is tried in the fire. E parte número 5, duna nos água e nos pão de cada dia. Part 5 says, give us this day our daily bread.
Jesus sabi sa nang okasyon, Jesus said on one occasion, hindi na tabi ba di pangso, man shall not live by bread alone, pero tudo palavra que está sali fora de boca de Deus. but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ezequiel 3 versículo 1 avisa, Ezekiel 3 verse 1 tells us, ele avisa mi yudi gente, he said, Son of man, come lo que botimbo dilante, eat whatever is placed before you. come e rol aqui, Eat this scroll e papia ku e cas de Israel. and speak to the house of Israel. Pero você que lê mais dilante, And when you read further, Ezequiel 3 versículo 1 avisa, Ezekiel 3 verse 11 says, ele avisa, vai cerca e exiliado nan cerca yunan di pueblo. it says, Go unto the exile, the children of your house, Ele avisa papia ku nang ibisa nang, and speak to them and tell them, seya ku nang escucha of laga de escucha. whether they listen or not. Então é coisa interessante de a parte que está, And the interesting thing about this part is, passou na Pentecostes e discípulos lang a proclamar mensagem na voz alto. on the day of Pentecost, the disciples preached a message With that was with power. Wat loud foi, na voz alto, sim. Se você lê Isaías 58 versículo 1, And if you read Isaiah 58 verse 1, ele diz grita duro, it says, shout aloud, no tiene adem, don't hold back. alça bo voz maneira trompete. Raise your voice like a trumpet E mostra mi pueblo nan transgressão and show my people their sin, e casa de Jacob nan picanan. and the house of Jacob their transgressions. Eu me deve explicar uma coisa aqui nan. Now I want to explain this. E di alça bo voz maneira trompete. It says, raise your voice like a trumpet. E di 5 fiesta de Levítico 23, The fifth feast that we find in Leviticus 23 tá é fiesta de trompete. is the feast of the trumpets, Caminda where e pueblo de Deus tem que soprar trompete. the people of God had to sound the trumpet Mostra e pueblo não picanan. and to show the people their sin. Não mostra mundo não picanan. They were not to show the world their sin. Eu te como te explique coisa aqui. Now, why am I explaining this? E pueblo de Deus tem problema grande com é de 5 fiesta. The people of God have a great problem with the fifth feast. Pero tá fiesta com bendição. But this is actually a feast that brings blessing, Pastor, mas é de 6 fiesta, tá é fiesta de juicio. because the sixth feast is the feast of the Day of Atonement. Então Deus tem que mostrar e pueblo su picanan And God has to show the people their sin para e confessanan in order that they will confess them, para ora chega o juicio. so that when they reach the Day of Atonement, the Judgment Day, Tem sangue atrás de cada pecado que ela comete. there would be blood that is covering all the sins that the people committed. Pero si e pueblo ninga su picanan But if the people did not repent of their sin, y esta piedra es nanku ta bisanan e picanan, and they will stone those whose sins remain, nang picanan ta queda, their sins would remain, anto ora juicio llega, and when the Day of Judgment comes, nang ta bewardo anya culpable. they would be found guilty. Pensei, Mequias 3:8 ta bisa, That's why Mequias 3:8 ta bisa, Micah 3:8 tells us, ma al contrario, a mí ta yen de poder, but on the contrary, I am filled with power, cu espíritu de Señor, that the Spirit of God, cu justicia with justice y courage, and courage, para hacer e casa de Jacob conocer su hecho nan de rebeldía, to make the house of Jacob known their rebelliousness, y Israel su pecado. and Israel their sin. Ta ekose Jesus a hasi den aposento alto tambe ku su discípulo nan bisando nan ki picana nan tabata comete pa nan confessar nan pica na outro. This is what Jesus also did when he sent them in the upper room to confess their sins one to another and to be in harmony with each other. Que men eri 5 fiesta So the fifth feast ta e proclamação de elamchi. is the proclamation of the Lamb. Supla trompete Blow the trumpet. indica ki ko ta pica.
show the people what their sin is. Para nós portar consciente que tá picar. For us to know, to become conscious and aware of sin. Para nós por abandonar picar. So we can abandon sin. Para Dios por bendicionar su pueblo. That God may bless his people. Pero mesmo cosco de antiguidad. But in the same manner as in the past, el pueblo no que pa Dios bisanan kiko tanang pikanan. the people didn't want for God to tell them what their sins were. Anto mesmo cosco de pasado. And just like in the past, no está piedrando esnan kuta indica kiko ta picar. We also today will stone those who try to show what sin is. Mi trabalho é seguinte fiesta para nós finalizar. Para nós finalizando. I'm going to go to our sixth part, concluding. Orashon de visa e perdonarnos nos deben, número 6. The sixth part of the prayer says, forgive us our debt as we forgive our debtors. Aqui na de mira é o juicio investigativo de elamchi. Here we can see the investigative nature of the judgment. É de 6 fiesta de Levítico 23. The 6th feast of Leviticus is the fiesta de day of perdão. atonement, right? The day of atonement, the day of judgment, the day where we receive pardon. É fiesta de perdão. Is the feast of receiving forgiveness. Se gente não recebe perdão para su picanan, If anyone did not receive forgiveness for their sins on that day, se esconder para em que para gente sabe lá assim, if they hide or cover their sin, they didn't want no one to know what they did. Shelu se tiene registrar. That sin would, yes, be recorded in heaven. Entonces, gente no humilla su mes. And if that person does not humble themselves, Si nos no humillamos mes, if we don't humble ourselves today y confesarnos picanan, and confess our sins, está imposible it will become impossible para Dios por derramar lluvia tardía arriba su pueblo. for God to cast or bestow his spirit on his people. Está cosa que está estrobando nos para nos baicas. This is the thing that is hindering God's people from Jesus coming again to take us home. No está escondiendo nos picanan, Are we hiding our sins? nos no que confesarnos picanan, Don't we want to confess our sins? nos no que va la papilla de otro, We don't want to wash the feet of one another. o no está así como un rito, Or we do so with as a burden. pero en realidad But in reality, nos no está bajando para la palabra de Dios. we are not really humbling ourselves unto the word of God. No está haciendo cosas que nos quiere. We are doing it as we want to. Entonces nos avisa Dios, Dios por favor, lluvia tardía, vos Espíritu Santo. No está avisando Dios, lluvia tardía, vos Espíritu Santo. No está avisando Dios, lluvia tardía. We say to God, Manda para nos lluvia tardía. all right, send to us the latter rain. That's it. Manda vos Espíritu Santo. Send your Holy Spirit. Yes, send to us the power of the latter rain. Camina misa bom comete problema com o romano. And you would know for sure that you have a problem with someone else. Misa bom. You know it well. Então nós que sabe, And we try to fool ourselves que segundo nós seguir esse ritual na igreja, that as we continue doing, our usual work at church, que Deus também manda seu poder para a igreja. that God will send his power on the church. Mientras tanto, estava tendo pecado em acampamento, As long as there was sin in the camp, Deus não pode mandar Espírito Santo. God could not have sent his Holy Spirit. Tá pensei nós tem mundo que tu vai ainda. And that's why we are still in this world, So nós tá double cross outro dentro da igreja, because we stab each other and we double cross each other in church. depois em cada dia, And then we will go on our knees então pedir Deus Espírito Santo. and we ask God to send his Holy Spirit. Então quer saco Deus também assim. And we also believe that God will do so. Romana, nós que vai casa? Brethren, do we want to go home? Se nós não tá sincero dentro do lugar aqui, If we are not sincere, e se nós não tá humilde dentro do lugar aqui, and if we are not of a humble spirit, nós sabemos que é par de anos mais dentro do deserto.
we will remain some more years in our desert. Nós também dá parirronte mais no desierto. We will have to go another round in the desert. Ellen G. White capítulo da Bíblia, lo que pudo haber sido. Sister White have another chapter that addresses this, Lo que pora tomar lugar. that what could have happened. Ela mira com o pueblo de Deus estava a arrepentir, confessar pecado um na outro. She saw how the people of God were repenting and confessing their sins one to another. Ela mira que a coisa vai causar grande revivamento. She saw where this thing will be the cause of a great revival. Depois ela bem pensar, And afterwards she would know. ela estava dando sonho. Oh, afterwards she realized that she was dreaming. Chonan Deus não também cambia seu método, se nós que vai cas, nós temos que fazer na maneira de Deus. Brethren, God does not change his methods. If we want to go home, we have to follow God's way. It will happen according to God's way. Mirando bem, ora também finalizar que último. And now we will focus on the last part. Ainda tá caminhando para mim de 7 pontos que da bisa e não iba nos de tentação. É técnico para caminhar número 7 para mim. Can we get the last part, number 7, on the screen? So está cambiando aqui arriba na mami. Este clique, número 7, o seguinte slide. Cai a foto, Robert. E número 7 da bisa, e não riba nos de tentação, Number 7 tells us, do not lead us into temptation, mas livra-nos de malvado. but deliver us from evil. E de 7 fiesta, The 7th feast, qual é a última fiesta, which is the last feast de Levítico 23, of Leviticus 23, tá é fiesta de tabernáculo. is the feast of the tabernacles. Tem é fiesta que nós lo trabalhando cas. In this feast, we are on our way to heaven. Ela vai te descrever que ela mira, nós visa praticamente avião, ela visa avião, me visa humano, pero avião angelical. Ellen White puts it like this. She says she saw an angelic plane Que estava viniendo para vir buscar o pueblo de Deus. that was coming down to look for the people of God. Mas é fase de tempo, o pueblo de Deus está de grande tribulação. Because in that period of time, the people of God were going through great tribulation. Então, pensei, nós lo reza, não riba nos de tentação, And that's why the prayer is, don't lead us into temptation, pero libra-nos de malvado. but deliver us from the evil one. Mas malvado lo persigue o pueblo de Deus. Because the evil one will persecute the church of God. Lo não tem caminho para esconder o mundo aqui. And there won't be any way to hide in this world. Ele está maneira a angústia de Jacob. It will be like the anguish of Jacob, the time of Jacob's La trouble. banda viniendo de banda, Laban was coming behind him, então Esau viniendo de outra banda. and Esau was, I believe, ahead of him. É o único caminho que nós podemos buscar ajudança. The only way to look for help Tá ajudança também foi de arriba. was to look for the help that comes from above. Amen. Ajudança tem que vir foi de arriba. Because that help must come from above. Tá pensei, é oração aqui da bisa e não riba nos de tentação. That's why this part of the prayer says, don't lead us into temptation. É dia aqui nós lo fazer oração, mas nós vida lo depender de Cher. In this period, this period of the earth history, we will find ourselves praying that prayer. Mas nós vida depender de Cher. Because our life would depend on it. Para Deus livra-nos fora de malvado. In order for God to free us from the evil one. Mas não dá muito hope para nós. Because it would be too overwhelming to us. Não dá maneira dilúvio que tapa nós. They will come in like a flood that want to cover and drown us out. Pero arriba dia But on that day, regenboog lo sali. the rainbow would appear. Regenboog lo rondona nos. The rainbow will encircle us. Mas Deus avisa nunca mais dilúvio não acaba com o mundo inteiro. Because God has said that this the rainbow will not depart anymore from this earth. Cielo lo queda vazio para meia hora largo. Heaven will be emptied for 1/2 an hour. Jesus lo está viniendo com seus miles e miles de ángeles. Jesus at that time will be coming down with his 10,000 of angels Para livrar su pueblo fora de malvado. to free his people from the evil one. Então arriba dia por fim. And
At last, on that day, por fin é oração de nós trata de cumprir em sua totalidade. at last we will find the complete fulfillment of the Lord's Prayer. Que Deus deve livrar nós de malvado. That God will deliver us from the evil one. Então, riba dia é, And on that day, maneira canta que grande dia é As dia the- da verdade. as the song say, what a day that will be. Bebe da visa Deus deve plecha Satanás bom de supia. The Bible says that God will crush Satan under his feet. Então nós está dentro tabernáculo. And we will be in the tabernacle. Nós está dentro tent. We will be in the tent Com rama de palma de mão. with branches of palm in our arms. Cantando glória aleluia. Singing that glory song, glory hallelujah. Cantando a cantica de Moisés. Singing the song of Moses. Cantando a cantica de Elamchi. Singing the song of the Lamb. Rumbo pa casa. On our way to home. E dia é na final. That day, in the end, Nós lo canta e cantica. Glória aleluia. Morto ta traga den victoria. we will sing that song, glory hallelujah. Death is swallowed up in victory. Pese Dios libra nos de malvado. That's why the prayer says, deliver us from the evil one. Agora vamos mirar com a oração de nós tá conectar com Levítico 23. And when we now see how the Lord's Prayer connects with Leviticus 23, Você aqui vai começar a perguntar mim mesmo. you know what I start to ask myself? Com selo também tá. How will it be in heaven? Se aqui bom mesmo assim. If it's like this down here, Nós que tinha primeira fruta não. we who are the first fruits, Que colo tinha arriba. how will it be up there? Pese oh Dios, That's why, oh God, libra nos de malvado. deliver us from the evil one. Amén. Amen. Amen. To God be the glory. Great things he hath done. Amen. You know, brethren, we have gotten this, not all, but this sermon twice today. This morning, Sabbath school was about the, Acts 2. Nós gaan een mensaje awe, dos bia awe. Na Yes. Sabbath school tabata over the book de Hechos capítulo 2. That was the theme for Sabbath school this morning by Sister Karen. Isa tabata e tema de Sabbath school awe mayinta do di nos hermana And God Karen. sent back this message with Brother Felicia. E Senhor amanda e mesmo mensaje com nosso irmão Felicia. Brethren, when I sat there, I was saying, we really need to make our calling and election Ora mi sure. tabata sinte nang e conviction a bing riba mi ku nos mister hasi sigur nos llamada de Cristo. These messages come from God, and we need, brethren, to take them E serious. mensaje na aqui a bing diretamente for de Deus e nos tem que tumanang na sério. Let us, as the disciples back then, ask God, Jesus, teach us how to pray, because La we nos manera e discípulo nang e tempo e a pedir Jesus, Senhor, síñanos con pahasi we oración. really need to learn to pray. Nos mister en verdad síña con pahasi oración. And I'm not talking too long. We want to be like Jesus, all of us. Isn't that so? Nos turque ta manera Cristo. Tá assim, As Brother Felicia said, we have to live like Jesus. manera nos rumang apisa, nos tinko biba manera Thank you Cristo. very much, my brother. May Thank you, God Roman. continue to use you Que Deus to reach to his people. usabo para llegar coração de coração. Our closing song is 264. Oh, for that flame of living fire. We need that flame of living fire. And for God to pour His Spirit upon us, we have to be like the disciples back then at Pentecost. Amém. Nos será com nos himno 264. One accord, one place.
bid their souls to heaven's light, come in distress, in danger born. Where is that Spirit, Lord, which dwelt in Abraham's breast and sealed him thine, which made Paul's heart with sorrow melt, and blow with energy divine. That Spirit, Lord, from age to age, proclaim thy love and all thy ways. Then let thy eyes live and rage, and bring his heart is not thy grace as mighty now as when Elijah felt its power, and when the days of Moses watch over that triumph hour. Remember, Lord, the ancient days, renew thy word, thy grace restore. And under thee our hearts we raise, on us thy Holy Spirit Pray. Laten staan toe, Señor de amor. Heavenly Father, Lord of love, Ojalá o Señor Dios conos por viva e oración de nos data. may it be that we can live the Lord's Prayer, Conos por viva e vida de elamchi. that we can live the life of the Lamb, Conos por muri e morto de elamchi. that we can die the death of the Lamb Tur dia vai de novo. every day again, Conos por tinha resurrección de elamchi, tur dia vai de novo. and that we can experience the resurrection of the Lamb each day. Ojalá que Cristo por toma el trono de nos mente. May it be that Jesus will take the throne of our minds. Ojalá o Señor Dios conos por predic, conos por proclamar Cristo. May it be, Lord, that we can proclaim Jesus Manera trompeta, Señor Dios. as a trumpet. Y ojalá o Señor oremos nos iniquidad no, Señor Dios. And may it be that when we are shown our iniquities, our sins, Conos por humillarnos nes. that we may humble ourselves Manera discípula na aposento alto. as the disciples did in the upper room. Ojalá conos por confesarnos picanan uno a otro. May it be, Lord, that we can confess our sins one to each other. Suma diablo sa si nos baja si esaki. Because the devil knows that if we don't do this, Si nos baja si esaki. if we do this, Si nos limpia campamento. if we clean out the camp, El reino de infierno lo comienza a temblar. the reign of hell will tremble. Pese o Señor Dios, ayúdanos para nos hasi lo cual conos tengo hasi. That's why, Lord, we ask you to help us to do what we ought to do, Conos por caso, Señor Dios. so that we can go home with you. Cada uno se quedan presentes sa kutimbe nos portincos contra otro. Each one here knows our own heart, whether we have anything against one another. O Dios, guíanos na unidad de fe. Father, we ask that you will lead us to the humility and faith, Conos porta curpa.
that we can be one body, que nos pueda hacer lo que Dios manda a nos, and that we can go and do what God has sent us to do, de tal forma que nos pueda gas. in order that we will be ready to go home with you. Abo sigue abre e wowo nan nos entendimento. May you continue to open the eyes of our understanding. Sigue sia nos, oh Señor Dios. Continue to teach us, Lord. Para final nos alcanza a escola de más alto, que es So that- escola de cielo. In the end, we will graduate from the highest school of all, which is the school of heaven. Bendición a iglesia Asile ricamente Bless this church richly, y la ganos por comprender and make us to understand que nos tengo hasi what we ought to do para nos pueda gas. so that we can go home. Ayúdanos Help us para nos salir fuera del desierto de mundo aquí that we can leave from the desert of this world y nos podremos entrar Canaán celestial. and we can enter our heavenly Canaan home. Nos te pedimos aquí All these we ask en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. in the precious name of our Lord Jesus. Amén. Amen. Amen.